Kaseng Hinyo Trap Achik National Movement HANM kala ai kajing kublai ketnat kampo yeng ke polis pedeng ye kipai ba bat kirang ba snong bat kiwei kikin hon seng bahalang ki bala ai jing kershan ye kaseng hakaba kila pelong ye kajing ye ki shong telain mengor hajantar mantar kene kajing ki kaba kila pelong hakalai trik benar kuwei arjar pulai nong ba Delhi kalong bandawa nang sarkar pedeng ban petrikam ye ka ILP hakane kajela bat ban pendrung ye ketien kasi hapo akernit kaba pra kariti sensyar ke India bat ban penbe ya upul usam bat kejela asam habakren bat kilat pathai kubor presiden uba lamprang khar bani ulapan pa bakane kejing le jongki ban pelong ya kejing ya ki shanong ba Delhi kalong kum si benta ban pen kemau syaka sorka pedeng bakan sim kya ya kejing dawa jong upai ba bat kum juru ban bud dien ya karai balak pedeng da ka sorka jela haka ban pen long ai ya ka ILP bat pen kenthop ya ka ketien kasi haka kernet ke bapra jong greti sensyar kari India kaseng HANM kala buru ya kejing kerpa ya ki MP ke jela baki dei ban yang kren hapok ke parlimen ya kine kimat jing dawa laban rabru bakaseng HANM kin salik ban kendu yo menteri rang ba ke jela Assam Wuhimanta Bishwa Sharma maju MP na Arunachal Pradesh ukiran Rijiju bakin kren hapok ke parlimen ya kite kimat jing dawa kilat pathai kubor ki bala ai ke jing kersan di kaseng hagni kisnem borok seketa bat kerpang nak benta kene jing ki Shagalhi namar ka tauba jong tek penreu khasi berkaro ha kene jala me kaya bat kawai ka susu nantale du seng da snow ban pentip syaki pat ba jong ka jak penreu bat jong ka jala me kaya kawai namar ka jing ya kendo bat ka Ministry of Home Affairs ne ka MHA wai upsar ulah polis ada ular sini ku kinong elang tu dekul barang liang jong ke MHA kalau keluar ni pan simkia ya barok ki likely ki mat jong ke cak tunreu tenaliang jong ni kum kaseng bat barok hi kiseng balang kitip hi bangi kum kiseng balang ngimla ban staan ngimla ban toan heraya kamram ku jungi ban tendun syakiskor jong disukar kibi ban pensawa syaki he jong ke sorkar pedeng bat ban tit mek ban tit jingkang syak ke sorkar India ngila da bele kamram tika syong ke badangsa mata ka syong saha ki layut ki member jong ke parlimen kata Uma Vincent pala u MP jong ke Lok Sabha mune po selongset ka akan tha kepada ka MP jong ke Raja Sabha po turaset bat Dr. Khaluki i badai i MP jong ke Raja Sabha ni kwa ba kine ki laingot kinong thoan ni parlimen ba kin kren bat kin penkran ya ka pressure se ka sokar kini kidai ban kren si parlimen ya kine ki dauba dausan jong keri bat kejak dulu bat kejing sutho ka jongi lada ka MHA ka simkia Henry lada kini ki jongi kim simkia kamot kumno ke parlimen kan pas le kan declare ya kini ki mat le ki jindawa jong kejak dulu tengi kepat biang sa sisen lengba kene ke lat pathai kubor sya kini ki member jong ke parlimen ba kini ben sutho ya ne ka dor jong kejak dulu kini sutho ile ka dor jong ke pateng menwan bajong ke jelahi borok kawai dah ba kin pressure dah duan ra ha parlimen kenang ba ke parlimen kan sinkhia ne kan ai ya ka solution na banta kini ki mat na banta kini ki jura jong kari bat kejat penreu ba keseng keladat pan kensha keseng kai boleh terpang ya ka trat kampo ini jong ke sokar pedeng benai ka Ministry of Home Affairs kabala snap pi jindawa keseng ba kungju ki kulit jong ka nombak lhi ki bala ai ke jingbet ban penlong ya ke jingi song klai ngor klem la ban penpau yang sungu syakito ki don kti ban penbit penbiang ban peniok ki ke jingbet ban penlong ke jingi jong keseng te po nombak lhi kabulong kalek siya baro ki dikhot jong kari bat kejak nuril
Khamtam ki rangba snong ki menteri hima sim watla kim semala bandar kat bangi te po madan te po jantan mantar mulai lengba ki phunkol lengba ki message lengba ki whatsapp kila ai ki khulai ki kitbok ki riang ya ka send hnm na bantar le ki lo ki tauba jong kali te penreu bak kalong ru ka program ke bajok de lengba ke jing duai lengba ke jing kitbok yang jong ki pari ki padok posnam berwat ki seng balang ru ki don ki ba la ai jing khulai ai kitbok ya seng hnm ba bania poisok seli ba paisok sala ke jong kari te kalong ki kunta te ngi ru nelen jo seng ni ai khulai kerbang ya ki padok posnam ba dia borok ki nang song snong bat khamtan ka burom di Aisyah ki presiden bat sekretari jong ki distrik ki circle popular da ki tre stom jong ki na benta tauba jong de nreu ban penlong ki ki job ban pensau sya da sorpreng ya ke ai ke bain bol thoan ke jela klasim ke ra dan pentrekam ya ka ILP bat ban penrong ya tin khasi bat karo haga khenet kopra jong kariti sisa ko India te haju por nen ju seng kamla thamda ai ke jing khublai ka KSADC kepala pak ya ki arngot ki MDC ban sunran ini halor le ka mat ke jura jong kariti kumjuro ya wa hek snong na lum jentia kumjuro ya menteri snong na we ka district na po Southwest Australian district ki balak pelat ke por bakoro ke jongki bat kumjuru ye wei ke seng balang alum jentia ka IJNC ki prangut kinalam jongka po ke jinglam jong samboni lendo kilaiwan ban sunran lang ye ke seng halo ke ka tauba dausan jong kali bagi benreu ke seng ka simi ke sinjam kadai halor ka nongrim ba kum ki riulum ane kum ki ripai katon kam banyo ya kejingeda hak bedai berketin ketelik kumjuru na kejing syak telap haki hepai bat ban donno ya uput usam watina ban bapura kenang ban banra ya kejing sosngan ya ka paten ka ban angwan ei bomogi bang kum ka chala ngrom tang laimut MP te kasong ha kejing start jong gi laimut kumno banir selok bat ki wei pat ki para MP jongka North East borok wei bat na kalian jongka seng kumba ngila kular kumba ngila raya po nong badali bang nginom song thai ngin nang boden bat nginang trestom yak nilai tadi kimat baka seng kaladon haka perkhat pran ke seng ba ngin se kendo ya babon ki MP jongka North East khamtam ngin se kendo suayu himanta biswa kerma menta ngidang ya wat kumno ka appointment ba ngikwa ba mairu kum uchip mistar jongka jela Asam kadege jela ba marjan ngila ong re pa ga jela balong sipara bat ka jela ka jungi tingi kwa i ba ngin pressure i ngin request i ba ini kenlem ru ya ki MP jongka Asam ba kide ban kersan na kide ban kenlem ya kini dilaiti kimat ke ba ke jelam klia ka dunkang ke namar kumpan su pungken mau ha ka laiterik jong benai he jong ha menta menai tau sunan ka bangi yeki inte po jantar mentar New Delhi ngilaken pasai ba hawai dei bat ka ILP ngiloong ba om dei tangi ke jelam klia ngiloong ba for entire di North Eastern State bat kai kumjuru hamade bat ka boundary namar kibon ki jala North East ki barangdon ke jing ke jakput kumbe ke jamani ngilo ong ru ngilak pens ngilatit jingkhang ru ngilatit metro sekor preng ba not only for Meghalaya but all resolution the North Eastern State are having dispute dispute border between with Assam with
Manipur ne with Arunachal Pradesh ngi lakan basai podalhi ba ni khamya khun tana banta kajala la jong ni la kerpat la tit jingkhang la tit mek ya ka sarkar preng ba kidai ban solve resolve lot ya ki border dispute tangi kajala rewat ya kajala pemerjan jong ka dong shatai lam hingi jong